lana kuthiwa asibheke u-f o-defined for zonke iy'number ama-real numbers, iy'number zangempela, ebese besibuza ukuthi kumaphi ama-argument u-f of x ongesikwazi uku-differentiate. Uma sicabanga u-f of x sibona nje le graph yehla ngala la ngakwesokunxele isandla ngathi yehla nge-constant ka-negative 2. Ngathi yehla nge-constant ka-negative 2. Ngakho i-derivative yethu ke kushuthi ngama khona la ku-negative 2. La ku-negative 2 i-constant yethu nje u-x wehla nge-constant ya-negative 2, derivative yethu nansi. Ebese-ke khona into engaqondakali enzakala la. Ebese uyabona ukuthi u-x uyanyuka ke ube yi-curve laphaya. Uqala khona la ku-negative 2 la sigcine khona thina. Ebese uyanyuka ngamandla futhi ngempela uyanyuka ube i-curve. Sibona ngathi mhlambe uma siqagela nje inyuka ngo-3.5 uma uya ngale kanye inyuka yona ngo-3.5 uma siqagela. Islope sethu siyaxuma ngamandla ngempela nje besikheva. Ebese ke sigcine yabo ukuthi sigcine la ku-x equals 3 ukunyuka. Ebese ke la ku-x equals 3 bese siqeda ukunyuka siyaqonda ke khona size sifike ku-x equals 9 isidlule. I-derivative yethu ke yala kunyuka khona nje bese ngithi inyuka mhlambe ngo-3.5 3.5 nansi. Ebese le uma sisuka ku-3 i-derivative yethu lo muqondile kwi-x axis yethu. La engidwebe khona undingiliza yila khona u-x ungekho differentiable njengoba sibuzile ukuthi ikuziphi indawo la u-x ungekho khona, f of x ungekho khona differentiable. La singeke sikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani, ngeke sikwazi ukudefinela ukuthi unyuka kanjani. Yila ka x equals negative 2 ngoba uqala ufike lapha ku-negative 2 esikhaleni uvele ugxume nje usule phezulu. Mesibuka ngathi u-x usuka ku-negative 2 sekuba seku-3.5 lapha. Ngakho lapho u-x awukho differentiable, asikwazi ukuchaza. Ebese futhi naka x equals 3 yabona ukuthi ka x equals 3 ila bekusine ne-curve khona leli elinyukayo. Esikhaleni futhi u-x awusanyuki, usiqondile, usuyi-constant enganyuki eqondile nje. Nakhona asikwazi ukuchaza noma sikwazi ukunika i-point elichazayo ukudifferentiate lelo point.